Hadin kajing kongu kajing pendam no ke Hamas hakmat kari Israel. Mentah kenti nagalang presiden jongri Amerika kata Donald Trump. Ulah hukum berbita ya kari Israel. Ban sange mardor ban bom ya ke Gaza. Itu mentang ni sengap kamarnya ya kani kumborengkon. Pai bas ngap hadu manakun. Donald Trump order Israel to immediately stop bombing Gaza. Kebamud. Donald Trump ulah bata ya ke Israel ban sange mardor ban bom ya ke Gaza. Namar bau pedang singubah ya ke jing pedang sibenta jong ke Hamas ke jing peta jengu ban penkut no ya thama kabalajan arsnem. Kasenglan Hamas klamenjur ban pelaj ya barok kinong syarabor kum ke jing siu kliang ya ki koi di Palestine ke besyaset haki patok jong dari Israel. Kum juru ban aitino ya ki bor sinsyar ke Strip kat kum ke jing temu jong utrom. Ha ke jing penbena menin janmien ke kenhun leno Palestine lana kasenglan Hamas. Kelapan banyak nyasuk alor giwe pat kebenta jong kete gejing temu bat kam syam laong bakan bu naem ya ketiar yele lane ban surundar ya ketiar yele kabenta bakongsan jongka kajing terwa jong utrom kabalapan pau ha kasngin kong kamun menen kasngi wat apreng gejing kentho kababiang nak Hamas udon utrom mulong ha kajing tho ha katrot sosial dago pensyong nurem ha kajing penbena barang sunmi dak Hamas ngangit bagi long kibla kre namta ka jingsung hakati ka benta kata namta kari Israel bar kari Palestine kamta mapo Gaza bagane ka jingsuk kanne tekumta halor ketika rajong senglano Hamas nagaleng Donald Trump ula kerpan bat ula hukum mardor kari Israel bagade ban sange mardor jing petibom ban strike bat kumjuru ban bom ya ka Gaza kenang banginlah ban penmi yak hostage dak besuk bat ban kam kloy menta kalong kebama palan lada ka Israel kadang penjurane kadang bom yak senglan Hamas hapo Gaza bat kajingma ka bakam kraw kadai yak hostage namar lada bakal tiang ka Israel kamnum sange ban bom yak senglan hapo Gaza yak senglan Hamas hapo Gaza senglan Hamas kinle dak bating yak tik hostage nagaleng senglan Hamas kelapan mi ikubor dagabaong ngidon ngiladon lupa kajing yakran halor kajing tip babanya bane trelang kane kamdei tang sipang Gaza kane kadei sipang kajing suk kabalawat slemba ha kathan Middle East ne ha kane kathan kajungi halor gine ki baro ka office jong menteri rang madu jong kari Israel kata Benjamin Netanyahu kelapan mi ya kajing penbana kabalason digilat patai kubor jong kathan dagabaong Dagbaong ba ka Israel kanang penkre ya kajing pentrika mardor ya ka benta baningkong jongka kajing temu namtaban pelaj mardor ya baro kinong sya rabor te halor kanai ka benta ngining ap iwe pat ke kubor kemensami halor kanai kajing simrai ka Hamas ban aitino le masrondar ya lade berkumjuru ban pelaj uno ya ki hostage te subscribe ya kanai ka channel ba pelaban yi on blut shu iwe pat ke kubor kublai sibon